President Cyril Ramaphosa vakudotangana na President wa shango la Ukraine Volodymyr Zelensky kati na President wa shango la Russia Vladimir Putin inovege aba President wa pano busikangi waso hune haba Poland hune badofara mtangano na bamwe barangapanda balino jango la Afrika. President Ramaphosa ndishipida cha burumerwa ha barangapanda balino jango la Afrika bane bakulingezo utududisa moraro bukati ya mashango aya mabiri ane aba Ukraine na Russia. President wa lino Cyril Ramaphosa bachipida cha barangapanda jango la Afrika kaningizo za ukonanya shango la Russia na la Ukraine. Voromero lino jango bukukati la Presidente wala Senegal, la Uganda, Egypt, Republic of Congo Brazzaville, Comoros Island katina la Zambia. Mdwavukati ya shango la Ukraine na la Russia yokoma ekonomia alfasi ngandresi ya vudi wane barangapanda wa mashango wa Afrika wakotodandwa iyi ichitandulurwa nga kanzuzanyo za diplomasi. Ramaphosa bari bakuri bangeka la Russia na la Ukraine ulingezo ambara barangapanda wa mashango ya mabili areka kudano uri apelisendwa barangapanda wa mashango wa Afrika wana mtangano ka internete wadurukisira mushumo uyu ulingezo ukona ya mashango ya mabili begenizo firao. Ramaphosa wana nyambezano na President wa la Russia Vladimir Putin chikwa makubangano ya mashango ambumbano ya BRICS ine adwaone kalino kamimwezi ne kuda Bakampani ya ndesezo ya mdagasi ya Eskom kati na muhasho wa mapolisa bodi jenisa kafuro la utsima na uvisa mdagasi webatu badi jenisera nganda hamurayo nge Malboro hune habadibura hadorobo ya Johannesburg ba Eskom bari bohiririwa nga mashireni aranda za bilioni za fumbili kanwaha woperaho wa mubalirano nga murandu wa zwito zwa batu bani badi jenisera mdagasi nganda hamurayo bari zwito zvinezvi zva udijenisera mdagasi nganda hamurayo zvikunanisa taidzo ine bari zwito zvinezvi ndi zva udijenisera mdagasi nganda hamurayo zvikotonanisa chote taidzo ine ya utsimwa wa mdagasi ngautosilisa uya ngabupo. Vakampani ya Eskom vodalera midi yofumbana naho vuponi ha Johannesburg na musi afa ndi hune vovo vakafuro la ukaula mdagasi une vatu vakudijenisera vone vane nganda hamurayo. Va kampani iyi ya mdagasi vari vundu la Gauteng lilothe lingakona ubvisa ukhawa ha mdagasi kha luta lwa vuvili arali zwito zwa udijenisela mdagasi nganda hamurayo zwangafeliswa. Vari zwito izwi zwa udijenisela mdagasi nganda hamurayo zwiko hotefadza ndowechumu ya mdagasi zwine zwangasukisa kha uri mdagasi uwe lwa chothe. So we are here today in the Marlborough area to remove the illegal. Mulandu wa utodochipa na wa urwa unaokutumanywa na mwimili wa mrayo wa botabo besta botsirelizo ndou wono wovulwanga Musirishko vera panda bubiri habaramrayo bane bakwemerera muchipi na muburahi owanaraho mulandu bo tabo beste abakododo ambesa arali milandu yeneyo ya kuchinyi ine bakulibana nayo ichinga kwa matsengo ya ushabajere habo beste ramirayo bo tsireledzo ndou bone bakohweswa milandu ya utodochipa katina urwa mfumakazi wa mingwaha ya furaru ina nga mwezi wa Tafamu wena ngwaha ngeno advocate bo Jeremiah Pela bone bachikolibana na milandu ya buyada na bofura ababura mirayo babiri bundu na bopela ritaizo zine babanadzo za murayo azingatokwa mverero kati na uchimbizi wa hamulandu wa botabo beste. Mulandu wa utodochipa na wa urwa unaokutumanywa na mwimili wa mrayo wa botabo besta botsirelizo ndou wono wovulwanga duva la bufumiraru la mwezi wa Tafamu wena ngwaha bondo bofarwanga la bufumbili thanu lono mwezi babofolwanga baili ngaboya apo do visual lingwalo la protection order lichikoviselwa muhwelelwa bondo bodo vudziswanga mulandu uyu une bakohweswa. I'm still attending my matter even to date. So yes, I can confirm that it's indeed true. The mere fact that I'm going through my own personal issues, it does not necessarily mean or doesn't necessarily take away the fact that I'm still a lawyer. If there was going to be any bearing whatsoever, I think Legal Practice Council, which is a body that governs legal practitioners, they would have acted by now or suspended me. But because these are still allegations which are still going to be tested
in court. Obviously, they wouldn't want to do anything that will actually have an impact on me as a practitioner. Hence, I'm saying that I don't see it having any negative impact whatsoever insofar as the matter that I'm dealing with is concerned. Advocate Bo Jeremiah Pila vane va khou livhana na mulandu wa vhufhura na wa vhuaḓa a vho ngo vhuya vha ṱoḓa uri tshithu munyu nga fhungo iḽi. Our matter with Mr. Ndou have nothing to do with Thabo Bester. Thabo Bester, as our client, is having his own matter that is coming on the 20th of June, and we will be able to attend to his matter to the finality as long as we still have the instructions from Mr. Thabo Bester. Any person that has got allegations leveled against them, they have the right to go and present their side of the story, to go to court and defend themselves. The court will hear all the evidence from different parties and make a determination whether someone is guilty or not. Bopila ba khou yo sengiswa nga ḽa vhu-26 ḽa uno ṅwedzi. A zwi athu vha khagala uri izwi zwi ḓo kwama na mulandu wa Vho Thabo Bester. Vhaṅwe vhaswa vunḓuni ḽa Limpopo vha khou shavhela kha zwa vhulimi sa nḓila ya u ḓitakula vhutshiloni siani ḽa zwa ikonomi. Muṅwe mulimi wa maḓabula ane a khou bvelela wangei Khamete uri u khou ṱoḓa u sika mishumo u itela vhaswa vha sa shumiho nga u khwaṱhisa na u engedza bindu ḽawe ḽa vhulimi ngei vhuponi ha Mamaila. Nahone vho hu na muswa ano fuwa khuhu ane a khou ṱoḓa u ḓiwana a tshi khou takula bindu ḽawe uri ḽi vhe ḽiṅwe ḽa mabindu mahulwanesa. Fhedzi naho zwo ralo avha vhaswa vhavhili vhane vha khou bvelela siani ḽa vhulimi vha ri hu na khaedu dzine vha khou ṱangana nadzo ḓuvha na ḓuvha dzine dza khongolosa mvelaphanḓa yavho. Bulasi ya u fuwa khuhu ina i tou vha khulwane nga u tou ralo yo thomiwa miṅwahani mivhili yo fhiraho. Tshipikwa tshihulwane ho vha hu u rengisa khuhu idzo kha mishumo yo fhambananaho u tou fana na kha dzimbulungo. Thandela iyi yo ṱangana na zwikhukhulisi zwinzhi, u gonya mitengo ya zwiḽiwa zwa khuhu nga ṅwambo wa zwa u tsimiwa ha muḓagasi. I was really shattered, you know, because it was stressful. I lost many chicks, up to 120, and it was extremely cold. Even load shedding was the main cause, because at night it was really cold, and during the day it was a little bit cold, but yet they died. So I think that was a bit stressful. Rabulasi uyu uri tshipikwa tshawe tshihulwane tsha u thoma thandela iyi ho vha u sika mishumo kha vhaswa. Matloha ane a vha na miṅwaha ya 26 o gudela zwa mulayo, nahone uri muḽoro wawe ndi uri a shume zwa gudela nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha. I've went through an interview with legal aid, so I hope they can call me back anytime as they can, or anytime sooner, so that I can go start my legal career and do something big, as I'm so passionate about the law and I really want to venture into legal profession. Muṅwe rabulasi wa miṅwaha ya 23 Matume Mkhobo una bulasi ḽa u lima maḓabula uri khaedu yawe khulwanesa sa rabulasi muṱuku ndi u wana ṱereṱere ḽa u lima ngalo. Mahoḽa uri ha ngo vha na khaṋo yavhuḓi ya maḓabula nga mulandu wa khaedu ya u tsimiwa ha muḓagasi. ESCOM affects us badly. It affects our yield. It affects quality produce that we have to send to the market. So if I can't produce quality, I won't be able to make money. So really, ESCOM is affecting the farming business because of crops don't get irrigated on time. Vhaswa vha khou eletshedza vhaswa vha sa shumiho uri vha ḓidzhenise kha nḓowetshumo iyi uri vha kone u ḓibveledzisa. Musi ḽino shango ḽi tshi khou bvela phanḓa na u pembelela uno ṅwedzi wa vhaswa nga u hulisa vhaswa nga ṅwaha wa 2016, vhunzhi ha vhaswa vha ri naho ho no fhela miṅwaha ya 29 musi ho vha na muvhuso wa demokirasi, fhedzi muvhuso a u khou ita zwo linganaho kha vhaswa khathihi na u sa fara zwavhuḓi. Matshelo tshanḓa tsha phuresidennde wa shango Vho Paul Mashatile vha ḓo ranga phanḓa u pembeleliwa ha ḓuvha ḽeneḽi ḽa lushaka ḽa vhaswa ngei Mangaung vunḓuni ḽa Free State nga fhasi ha ṱhoho ine ya ri u ṱavhanyesa u khwaṱhisa vhaswa kha ikonomi u itela vhumatshelo ho khwaṱhaho. Ḓuvha ḽa vhu-30 ḽa ṅwedzi wa Fulwi ndi ḓuvha ḽine ḽa dzulela u elelwa nga vhanzhi. Izwi zwi tevhela zwiito zwa mabulayo a tshiṱuhu a itwa nga vha muvhuso wa tshiṱalula. Fhedzi vhaswa vha ṅwaha wa 2016 vhe vha khwaṱha vha sina nyofho na luthihi a vho ngo vhuya vha tsetsela murahu kha u lwela mbofholowo. Izwo zwo ḓo livhisa kha uri madzina avho a vhe kha bugu dza ḓivhazwakale a u lwa na zwiito zwa tshiṱalula. Fulo iḽi ḽa vhaswa vha 1976
la rona muvhuso wa Tshiṱalula ḽo takutshedza fhaḽa Soweto ḽa kona u phaḓalala u mona na shango. Zwo ralo vhunzhi ha matshudeni vho ḓo dzhenelela kha fulo iḽi ḽa lwa na muvhuso wa Tshiṱalula. Gabriel nae ḽo mbo ḓi shanduka u vha mugwalabo wa shango ḽoṱhe. Matshudeni vha vha tshi khou matshanga mulalo vho mbo ḓi ṱhaselwa nga mapholisa vhe vha vho ḓi ṱamanga zwigidi na dzi tear gas zwe zwa ḓo livhisa kha lufu lwa Hector Peterson khathihi na vhaṅwe vhaswa vhanzhi. Tshivhangi tsha mugwalabo uyu ndi nga murahu ha ḓivhadzwa ha luambo lwa Afrikaans sa luambo lwa tshiofisi lune lwa ḓo shumiswa kha ngudo dzikoloni. Zwifanyiso zwa mapholisa nga tshifhinga tsha mumatsho wonoyo wa mulalo nga matshudeni zwo ḓo dzikusa vhukuma na vhaṅwe mashango a nnḓa. Nga ṅwaha wa 2014 Afrika Tshipembe ḽi wana demokirasi hombo vha u takutshedza ha muvhuso wa mbofholowo. Fhedzi mubiki makone vhe vha thoma bindu ḽa zwa u bika zwiḽiwa nga murahu ha fhelela mushumo vha ri na musi vha kha ḓi vha vho endela u vhona mitshelo ya muvhuso wa mbofholowo iyo. Vha ri muvhuso wa zwino wo ḓala u fulufhedzisa fhedzi nyito a huna. It's very difficult, especially when you don't have the sponsors, you don't have anyone who can boost your income, because everything depending on the same income that you make every day. So most of the time I'll say it's hand-to-mouth business. Vari u swika zwino a huna zwine zwa nga pembelelwa kha zwe vhaswa vha ṅwaha wa 2016 vha lwela zwone. Yeah, I think government is failing us, my brother, big time, 100%. Because till to this day, I'm still struggling and trying on my own. I tried to get some funds, but I've been failing. So, yeah, it's failing us big time. Fulufhelo Malese wa miṅwaha ya 24 ndi muswa ano shuma u rengisela vhathu zwiṅwiwa ane a kha ḓi isa phanḓa na pfunzo dzawe naho ana fulufhelo uri una nyofho dza u tshila ḽifhasini ḽa vhathu vho ṱhapudzaho pfunzo vhane vha khou mona zwiṱaraṱani vha tshi khou zwimana mishumo vha sa i wani. I mean, graduates are there doing internships. From the internships, all they do, bounce the internships, go back home, sitting, get an internship, get money again, sit home, nothing, jobless, right? Vhuḓipfi uho ḓo ṋetshedzwa nga vhaṅwe vhaswa. Vhaswa vhavhili vhane vha khou tshila na vhuholefhali vha vhuponi ha KwaBaqa na Emaxisiveni vunḓuni ḽa Eastern Cape vho ḓidzhenisa kha zwa vhubindudzi u shandukisa matshilo avho khathihi na u shela mulenzhe kha nyaluwo ya ikonomi ya vhupo ha havho. Zwa vhubindudzi ha badani vhuponi ha tshikolobulasi ha KwaBaqa zwi khou aluwa nga luvhilo luhulu vhukuma. Mushumo khou shavha zwanḓa kha muswa uyu ane a shuma o ḓifunga a tshi itela na vhaṅwe vhaswa. Olethu Qubule u khou tshila na vhuholefhali no thoma zwa vhubindudzi nga murahu musi o ṱutshela tshikolo nga ṅwambo wa khaedu dza masheleni fhedzi a sa laṱe fulufhelo. What motivated me to open my business was the fact that when we apply for jobs, we don't get jobs. So it's unemployment, to be specific. Kha muṅwe muḓi tshidorobo nga tsini na KwaBaqa hu na muṅwe muswa hafhu ane a khou tshila na vhuholefhali ane a vha na bindu ḽa zwiḽiwa. Muswa uyu uri o thoma bindu iḽi nga khaedu ya ṱhahelelo ya mishumo. Kukungancane kulutsha kunzima phandle akukho misebenzi. Dilapha nje nami ndilapha kule restaurant. My suggestion to young people is that they must not give up, they must fight and do business. There is no job outside there, and there is no other option but to venture into business. Vambuso bari vha khou dzhiela nzhele zwa mveledziso ya vhaswa. Committed that the municipality would prioritize youth development. So that's why as part of the June month we are going to be supporting these programs like this one of Uputsizo that we have just seen, the one we visited of Usisnozi, with a total commitment of about 150,000 amongst the two of them. Muvhuso khou itelwa khuwelelo uri u lambedze zwihulwane nḓowetshumo dza mveledziso ya vhaswa. Izwi ndi nga murahu ha dandetande line vhaswa vha khou livhana naḽo kha ḽino shango ḽa ṱhahelelo ya mishumo. Zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya khou vhonala yo dzika musi tshi khou vhambedziwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 18.33, bondo ndi 23.35, euro ndi 20 rand, pula ndi 1.37 cents. Mikovhe phala JC inta.
masina kabveledzwa musuku ndi $1,958, platinum ndi $986, ngeno oil isungokunakiswaho i $74.48 ngafaki. Masinaka zwa mtambo mugudisi wa thimu ya lushaka ya bola ya vhafumakadzi ya banyana bo Desiree Ellis vari a zwi nga ḓo tou vha zwo leluwaho u nanga thimu ine ya ḓo imela ḽino shango mitamboni ya tshiphuga tsha ḽifhasi ya vhafumakadzi ya FIFA ṅwedzi u ḓaho. Zwa zwino vhatambi ava vha gambani ḓoroboni ya Johannesburg hune vha kati na ndugiselo dzavho dza mitambo yeneyo ya tshiphuga tsha ḽifhasi. Ho tou sala ṅwedzi na maḓuvha a si gathi u livha kha tournament ya tshiphuga tsha ḽifhasi ya FIFA ya vhafumakadzi. Thimu ya lushaka ya ḽino ya banyana i khou ita ndugiselo dza u fhedza phanḓa tournament iyo. Thimu iyi gambani yayo fano Johannesburg lwa vhege tharu u swika nga ḽararu ḽa Fulwana. Mutamba murahu ane a vha ḽishaka nḓirano kumatlo ane a vha ngei mashango ḓavha o dala gamba ya thimu iyi nga matsheloni. Khaedu khulwane zwa zwino i kha mugudisi vhane vha khou tea u sia vhatambi vha fumiraru nga nnḓa kha thimu ine vha ḓo i ṋanga. I would say honestly, choosing the 36 was most probably one of the most difficult things that I've had to do. Since becoming the coach of the team, players have gotten better. The league has gotten better. It's not where we want to be, but the league has gotten better. And the thousands don't go into 36 because there's so many good players out there. Cutting the squad from 36 to 23 is going to be even more difficult. It's unfortunate that, I cannot take everyone because everyone that's here is a good player, but we can only take 23. Mugudisi wa Ellis vari vha ḓo shumisa tshenzhemo ya tournament ya ḽifhasi ya 2019 u ḓilugisela khwiṋe. We have to make sure that we get the mix right of the youth experience, we get the mix right in terms of combinations, we get the mix right in terms of having cover, because we're going to a tournament that's going to be expected of everyone to be able to step up, and we have to make sure of that. And having sleepless nights over that, I've been thinking about it for weeks, months. But, at the end of the day, it's maybe the cruelest thing that you have to do as the coach, because everybody has a dream and an ambition, and one or two or maybe more of them dreams and ambitions are not going to come to fruition right now. Kellen Swart ndi mumwe wa vhatambi vhane vha khou tama u ṋangiwa kha thimu ya u fhedza. We have 1 week left to prove ourselves, and I think by the second week, I think our coach will know exactly who it is that she wants on the roster of 23. So, yes, we are excited, but we are anxious because we obviously don't know the outcome of what the squad will be like. And I think everyone's just going to give everything just to, make sure that they have that upper hand, just to make sure that they make the squad. Vhaṅwe vhatambi vha khou tou rabela uri vha ḓi wane vha tshi khou tamba kha tournament ya ḽifhasi lwa u tou thoma. Yes, definitely. I was part of the World Cup squad in under 17 for the first time. I was part of the national team as well with the Olympics, AFCON, etc. Unfortunately, I did have a lot of challenges in my career with injuries. I did miss the last World Cup, so this is definitely something that I'm looking forward to. I'm very grateful to be here, something that I've been working towards this entire year from when we won WAFCON. I just think that it's a very crucial time for the team. Everyone wants to make it, but I'm just here to give my best effort, and hopefully that's enough to put me in the squad. Vatambi varathi vari mashango ḓavha vha kha ḓi tea u vhiga gambani ya thimu iyi ho katelwa Thembi Kgatlana, Linda Matlalo, Hilda Magaiya khathihi na muthusa mukapteni Refile Jwane. Vha tshi zwi ḓivha na wanishela mafhungo a pulupelo tshifhinga madekwana kha vhe yavhuḓi.